Amen bazalwana abathandekayo, siphinde sinibingelele kusonto ekseni namhlanje njengoba ke siyazi ukuthi ke ngo11 iyashaya asingeneni ke enkonzweni yethu. Ngisingayi kakhulu ke ake nginikele kumama mfundisi abingelele. Sanibonani bazalwane, siyanibingelela ngosonto ekseni. Sengathi inkosi ngaba nani nisise inkonzo sazovuka lokhu esizokusho namhlanje sengathi kungabusiseka ezinhlizweni zenu. Amen. Ake sithi ukukhuleka kancane. uNkulunkulu nomuso nesihawu besengcwele baba nakho sihlangana futhi ke usuku lesonto. Sengathi ke baba ungasixhumanisa nabazalwana basemakhaya nabo bonke abalizwayo izwi lakho bese kuthi ke kulizweni lelizwi bese liyenzeka njengoba elakhe ilizwi yakuyeli emuva lingawufeza umsebenzi alwenze umsebenzi ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu kuzibe phakade. Amen. Amen bazalwana abathandekayo, sesikhulekile siyangena ke enkonzweni yethu yanamhlanje njengoba ke ngithanda ukukhuluma ngeinsuku ezingama40 lapho ke uJesu Kristu khona esazibonakalisa ezweni esafisa ukuthi ke aye kubaba osezulwini. Manje ke njengoba asazoya kubaba osezulwini kuye kwaba nesimanga asikhuluma before kusekuhle asakhuluma ngokuhamba kwakhe akhuluma isiprofeto esinye ukuthi ke kuzokwenzeka ukuthi ngelinye lamalanga ahambe. Kodwa ke uJona uSimon kaJona azange aqonde ukuthi ke uzohamba ayiphi. Wabese uyamphendula uJesu Kristu wathi ke wayibuza uJona wathi Nkosi kanti ke wena uyapi na? uJesu Kristu wamphendula wathi ke okwamanje angeke uqonde lokhu engikushoyo, angeke ukwazi futhi kodwa uzawuqonda uma sekufike isikhathi. Manje ke kule 40 days esikuyo isikhathi lapha sibonakalisa khona uJesu kubafundi bakhe. Manje ke mina ke ake ngibuyele lapho esiprofetweni ngoba ke ngizothanda ukuthi ke umama mfundisi namhlanje kube uye ozosichazela ngendaba yokufezwa kwesiprofeto. Manje mina ngizofunda isiprofeto, yena uzofunda the fulfillment yesiprofeto, ukugcwaliseka bombhalo lo owashiwo nguJesu before azohamba emhlabeni. Manje ke ngithemba ukuthi ke solungile ke mama mfundisi ukuthi ke siqhubeke nalenkonzo njengoba abazalwane baba ngathi sengiyababona ngamehlo moya sebalindile ukuzwa ukuthi ke kanti lesiprofeto sasiyini na. Manje ke ake ngifunde incwadi ukuze singachithi isikhathi kakhulu. Incwadi yethu sizoyithola lapha kuMateyu 16 evesini lika 21. Yona ikhuluma ngale ndlela. Ikhuluma ngale ndlela 20 Mateyu 16 evesini lika 21 uma ngingaphosi. Amen. Manje ke lapha cha Mateyu 16 verse 13 ithi ke when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I, the Son of Man, am? And they said, Some say thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. He said unto them, But whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and then said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jona, for flesh and blood had not revealed unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee, that thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I'll give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever that shall loose on earth shall be loosened in heaven. Then charged his disciples that they should not tell any man that he was Jesus Christ. Amen. Izwi selikhulumiwe mama mfundisi, lesi isiprofeto uJesu Kristu asikhuluma ngelinye lamalanga lapha anabafundi bakhe. Manje kunabafarisi nabasadusi nabo abantu abaningi nje ngoba beba inhloso yabo bekukhetula umbuso kaJesu Kristu. Bangaqondi ukuthi ke uJesu Kristu uNkulunkulu wasuka ezulwini wezemhlabeni ukuthi ke azofezakalisa iphupho kaNkulunkulu lakhe njengoNkulunkulu. Manje ke uthi mayifika emhlabeni ngithanda lapha ke uma ebuza ukuthi ke manje ngoba abantu bayakhuluma ukuthi ke banye bayakhuluma ukuthi ngibani, nina nithi ngibani, ngoba abanye bathi unguJeremiya, abanye bathi unguEliya, abanye bathi ke ungomunye wabaprofeti. Manje uJesu Kristu
uyababuza uthi ke mina ngithi ngingubani. Manje nabamphendula abaqondi manje khona oyedwa nje umuntu oqondile. Angazi ukuthi ke bekuyicebo likaNkulunkulu nalolo nalelo wathi wena uChrist, uNkulunkulu, uChrist. Manje wamangala uJesu Kristu wathi ke ngiyaqala nqa ukuzwa umuntu engibiza ngenomboro yami yasezulwini, igama lami lasezulwini ukuthi ke uChrist, ngoba labanye bacanga ukuthi ngingumprofeti nje. But ke uma siqhubeka nendawo uthi ke njengoba asamqagulile uyamkhetha phakathi kwabo uthi ke njengoba wena uyayazi imfihlakalo, uyalazi negama lami lasezulwini, manje ke wena uzoba isekelo, you'll be the foundation. Uthi the rock, uthi leli litshe wena uyilitshe Peter, uzoba ifoundation engizokwakha phezulu kwakho ibandla lami. So this is prophet. Angazi ukuthi ke uma iceda lapho uyaqhubeka uthi ke ngithanda le 19 it I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth. Uthi ke uyabona uNkulunkulu uJesu Kristu weza kahle kahle la emhlabeni ngoba abantu eqaleni kwaGenesis bebenze isono. Manje bathe kwenzeni isono uNkulunkulu wafisa ukuthi ke abaxolele. Njengoba asabaxolela ufuna ukuthi ke kungaxolelwa umuntu oyedwa kodwa ke xolele wonke umuntu ngokuchitha elakhe igazi ageze umhlaba. Manje ke sibona lapha ke uthi ke ngizonikeza izihluthulelo, the keys zombuso. So kusho ukuthi uJesu Kristu wayilethe umbuso kithi, hayi ukuthi ke asindise kuphela, bekalethe nombuso wakhe ukuthi ke awuze emhlabeni. Njengoba noma sikhuleka lapha kuMathewu 6 sisho lona lelo sithi ke umbuso wakho awuze emhlabeni njengoba wenziwe ezulwini. So kahle kahle izulu likhona kithi kodwa ke thina ke ngoba ke singabantu bomhlaba asil-understand, asiqondi futhi. Manje ngithanda ukuthi ke njengoba bekuyisiprofeto leso ukuthi ke uPeter bekuwuye okumele aphathe ibandla uma uJesu ezohamba lana ke. Manje ke yizwe ikhathi engifunda lesiprofeto ukuthi ke ngoba uJesu bese about to nyazi ukuthi sekusele how many days, sekusele masuku ambalwa seku ascension day. So manje ke awusichazele mama mfundisi ukuthi ke lesi siprofeto safulfilwa kanjani, sagcwaliseka kanjani lesi siprofeto. Ngiyabonga mphathi. Amen. Ngiyezwa amazwi amnandi kangaka akhuthazayo. Isiprofethi akhuluma ngaso umphathi, isiprofethi okumele sigcwaliseke. Siyazi ukuthi kwamanje siseyinkathini leza sibuya Good Friday, sibuya la uJesu abethele khona esiphambanweni. Uyazibonakalisa manje, sizwile umphathi usichasisele ukuthi wahlangana nabafundi eMawusi, wahlangana nabafundi eupper room. Khona manje ithi mfundi incwadi sizowuzwa kuya ngami kwesithathu makazohlangana nabo. Manje masifundi incwadi sizokhona ukundlula kahle kule ndaba. Amen. Incwadi yethu sithola lapha kuJohani 21 evesini lika 15. Khona sebedlile uJesu wathi kuSimoni Petru, Simoni kaJohani, uyangithanda na kunalapha? Wathi ngiyakuthanda. Wathi kuye, yipha amabundlu ami. Wabuye wathi kuye ngokwesibili, Simoni kaJona, uyangithanda na? Wathi kuye, yebo Nkosi, uyazi wena ukuthi ngiyakuthanda. Wathi kuye, yalusa izimvu zami. 17. Wathi kuye ngokwesithathu, Simoni kaJona, uyangithanda na? uPetru wadabuka ngokuba wathi kuye ngokwesithathu, uyangithanda na? Wathi kuye, Nkosi, wazi konke wena, uyazi ukuthi ngiyakuthanda. uJesu wathi kuye, yipha izimvu zami. Amen. Mayikhuluma incwadi siyezwa lapha isihloko sendaba sithi ukuvunywa kaPetru. Amen. Isiprofeto lesi umphathi aceda ukusisho ukuthi uPetru bekakhona lapho, bekanoJesu. Ukhuluma indaba yokuthi uJesu uthe ngiyaqala ukuzwa umuntu angibiza ngenombolo yami yasezulwini. uPetru uye yedwa umuntu owazi uJesu. Amen. Masifunda incwadi namhlanje ithi sebedlile, kusho ukuthi abafundi bakaJesu bahleli ndawonye naye uJesu badla.
mangisuka nayo kuqaleni bekusekuseni badla ukudla kwasekuseni breakfast yabo la badla ukudla kwasekuseni. So mabaqeda ukudla lapho uphumela naye eceleni uyamdosa ngesandla ukhuluma naye lapho ukuthi Simon Pedro uyangithanda na. Esingikuthi uyamdawuda akambudzisi ngokuthi uyamdawuda uyamazi ukuthi uyamthanda ukugcwaliseka lesa siprofite esiceda ukukhuluma umphathi manje athi Simon Pedro uyangithanda na. Uyazi ukuthi yebo Nkosi ngiyakuthanda. Athi bheka amawundlu wami. Bheka laba abantu basanza abasafike uyazi amawundlu thina laba abathanda ukuthi thina sikhuli laba kunabantu amanyama bathi thina sisasebancane nasezwini sisasebancane sisafuna ukufunzwa sisafuna ubuyisi asifuni inkobe basafuna ukufunza basafuna ukuthi batotoswe. Usho njalo uthi bheka amawundlu wami ngokuthi uyazi ukuthi bakhona laba basasebancane ngasekukholweni asifane ekukholweni. Makasho Peter athi ngiyakuthanda uthi bheka amawundlu wami usho lapho uyaphinda futhi uthi Peter uyangithanda na. Uyaphinda futhi uthi yebo Nkosi ngiyakuthanda. Athi uyalusa izimvu zami. Makakhuluma ngezimvu usho bona labafundi laba anabo ngokuthi bebaseceleni uyamkhomba ukuthi yalisa izimvu zami. Uyazi bangaphuma endleleni bahlale basekholweni ngokuthi uphuma kalule ekholweni uma umelusi angekho. Ngiyizwe bathi siyamazi umelusi kumele umelusi ahlale azigada ukuthi zikhona endleleni eright. Kungakho mphathi maybe nathi sizama lokho ukuthi noma siku lockdown amalunga phandle angakhohlwa ukuthi uNkulunkulu usasekhona. Siyanalusa ukuthi buyani enkosini izwi kaNkosi lisasekhona. Amen. Kwesithathu uyambuza futhi ukuthi Simon Pedro uyangithanda na. Ngokudabuka uyamtshela ukuthi uyazi Nkosi ukuthi yazi noma kanjani I'm there for you. Uyazi neNkosi ukuthi ubekazi ukuthi uPetro ukhona lapha. Umphathi ukhuluma ukuthi ihluthulelo zezulu ukuthi uvula zona lezo ukuthi khona manje ufuna ukumblessa ufuna ukuyazi ukumupha kokugcina ukuthi ngempela ngokushiya naloko ngokuthi uJesu bekazi ukuthi uyahamba uya ezulwini. So bekafuna ukushiya thina emhlabeni ukuthi sisale sigadekile sinabelusi namawundlu azokhona ukukhula kahle ukuthi bakhona abantu abazobanakekela. So ngathi singahlala ezwini kaNkulunkulu ngokuthi khona manje uzohamba uJesu ayezulwini thina sizosala uPeter naye bamphile authority yokuthi sala ubuke uzobuka thina sala ubuke amawundlu wami sala ubuke izimvu zami masihlaleni ezwini likaNkulunkulu singadedi ezwini likaNkulunkulu. Mphathi angazi ukuthi ngiyezwa kwala ungakhuluma ngokuthi siyazi ukuthi nina niphethe imfihlakalo urepape nje ukuthi namalunga nabantu ekhaya nabazalwane ekhaya bakhona ukuzwisisa ukuthi isiprofite lesi esenzeka lapha eqaleni senzekile na namhlanje. Amen. Siyabonga ke mama mfundisi wayengithatha wangibeka endaweni. Ngiyawezwa amazwi owakhulumayo kuyagcwaliseka futhi ke ngoba ke lana uma sizwa bazalwana abathandekayo leli lizwi alikhulumayo umama mfundisi uthi isihloko sakhona kuyini? Ukuvivinywa kukaPetru. Ukuvivinywa kukaPetru. This was the final test of into le isiprofeto lesashiwo uJesu Kristu ukuthi ke ngizokwakha phezukwakho ibandla. Manje ke this is the final test. Ukumbuza ukuthi ke uyangithanda na 3 times. It wasn't a matter of ukuthi ke uyamdoubta uPeter noma kanjani. Wayengamdoubti kodwa ke bekenza the final njengoba umama mfundisi asho ukuthi ke bekasamblessa kokugcina. Engikubonayo ukuthi ke number 1 okokuqala bekasamkhumbuza ukuthi ke wathi uzokwakha ibandla phezu kwakhe. Okwesibili nakambuza beka reaffirma lokho ukuthi ke uyamreaffirm usaphinda usho lona lelo ukuthi ngizokwakha ibandla phezu kwakho. Manje okwesithathu umnikeza the authority
ukunikeza the authority njengoba washo wathi-ke lapha-ke uthi I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth and shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosened in heaven. So bekamnikeza lezo ikhiya-ke okokugcina manje ukuthi-ke ngoba i-ascension bekasayibona ukuthi-ke siyisondele njengoba sazi ukuthi-ke ngo-March, somewhere in March la eqaleni kwa-March, it's an ascension day. Manje-ke bekwenzakalani, bekasamnikeza ikhiya ukuthi-ke akwazi ukuthi-ke asale ngithanda the way uyi-explainer ngakhona, ungichazela ngakhona ukuthi-ke laba okokuqala nakakhuluma ngamawundlu ngoba yena ingonyama, amawundlu ukhuluma ngalaba abasha abasanda ukukholwa nalaba idala basekukholweni baloku bathi-ke thina sasebancane ezwini, cha ukhuluma ngabo bona labo ukuthi-ke hayi wamawundlu uthi-ke uthi awaphe noma awenzeni athi yipha amawundlu uthi-ke ipha amawundlu ami izwi, ipha amawundlu wami ama-instructions, give them whatever they need so that they can grow ezwini likaNkulunkulu. And then okwesibili lapha njengoba uchazile uthi-ke lapha ku-number 2 uthe yipha izimvu zami. So nakhuluma ngezimvu njengoba naye kuyimvana kaThixo, lezi ezinye kungabafundi bakhe izimvu zikaThixo. Ngithanda lento oyishilo ukuthi mama mfundisi leyo ukuthi-ke njengoba kusase-lockdown kudingeka lokhu luxhumano, kudingeka leli lizwi ukuthi-ke lifike kubazalwane bakhumbule ukuthi-ke basasengabantwana bakaNkulunkulu. Ngichazwa elinye futhi-ke lamalunga asebandleni lakithi-ke ubheke iphumalo njengoba bengikutshela ekuseni ngithi ufila like ukuthi-ke nakuthi i-lockdown i-extra liftwa kancane nje bathi amaKristu angaphumi. Ukhuluma indaba yokuthi-ke mphathi ngizwa ngicela ukuthi-ke ngicela le ncwadi le ethi-ke uShadrach noMeshach noAbednego sikhuluma ngayo uthi-ke I feel like ukuthi-ke sesithandweni somlilo, siyavutha ngaphakathi, siboshiwe, siyasha. Manje-ke kudingeka ukuthi-ke ngelinye lamalanga sibe nako ukubekezela njengoba uPetro, uyabona lapho uPetro bekasaqasuka manje. Angithandi ukuthi-ke nicasuke ukuthi-ke umongameli welizwe uya-extend. It's for our own sake bafowethu ukuthi-ke sivikeleke nesifo lesi singasibani. Manje-ke uthi-ke nake ubheki nakhuluma ufila like that. So ayisuye yedwa ngiyazi nani bafowethu nonke enikhona eningizwa namhlanje, don't feel like that, it's for our own benefit. Kuyophinde kulunge futhi nasekulungile kuyobe sekuyingane kwani sikhulumisa njengalezi zindaba ezenzeka, njengalezi zindaba ezakhuluma amadoda asemawuse sikuke kwabane corona, kwafa abantu, umhlaba wonke wavalwa, ngisho nama-aliens nawusuka ngaphandle eza ku-earth afika athola ibhodi livaliwe ukuthi-ke earth is out of order at the moment. Manje-ke bazalwana abathandekayo, ngithanda ukuthi-ke singapheli inhliziyo, asihlaleni ezweni, kodwa-ke lezi key uNkulunkulu usiphile sonke ikey, nawe ukunikezile ikey. Manje nakhuluma ngalezi zinto ukugcwalisa lo mthetho ukuthi-ke amaKristu ngisho ngithi mama mfundisi amaKristu le gama elithi Christian kwakubhuqwa kahle it was igama lokuhlekisa because abantu bebenzani bebalandela uKristu. So manje bagcina ukuthi look at those Christians, buka laba amaKristu. So manje le gama lagcina lisembethe vele njengoba singamaKristu. Manje ngithanda ukuthi-ke njengoba singabalingisi bakaKristu ake sihlale kuphi-ke ebuKristwini bethu, then silingise lokhu njengoba siya ku-ascension. Hopefully nakhona still we will be in lockdown nakufike Ascension Day as the president announced during the week ukuthi-ke asenzeni ukuthi-ke we practice these things emakhaya, inkonzo ibandla lonke lande emhlabeni. So manje-ke sipractice kanjani? Yipha amawundlu ami. uNkulunkulu ukunikezile ukuchargeile ngefamily yakho, uNkulunkulu ukuchargeile ngabantu obaphethe emsebenzini, uNkulunkulu umthisha, uNkulunkulu ukuchargeile ngani ngokufundisa abantwana, ungidokotela uNkulunkulu ukuchargeile ngokuthi-ke wenzeni upholise isizwe, because he blessed us in different things, amakhono are different ukuthi-ke sikwazi ukuthi-ke senzeni siluse umhlambi wakhe. Wena ulusa kanjani umhlambi wakho? Ungidokotela abantu bayaphila yini? Ungithisha abantwana bayaphasa yini esikolweni? Ungumthengisi, ungumnikazi wesitolo abantu benzani? Uyayenza i-delivery ukamasipala, uyikhansela nje abantu bayayithola i-service delivery yini? Yipha amawundlu ami. Ngicela ukuthi bazalwane leli lizwe masingalithathi so lightly, li-reveal something ukuthi-ke ake sihlaleni ezwini likaNkulunkulu senze okuhle. Bheka lokhu nakathi yipha
funza bese wenzani uyalusa futhi this amagama amakhulu ekose nathi ke whatever the authority esibekwe kuyo njengomfundisi I'm making sure ukuthi ke leli lizwi alifike kimi. That is an authority esiphiwe yona gogo ukuthi ke ake siluse lamalunga esinawo esigodini esikuso, ake siluse lawo malunga manje inkosi siwanikeze izwi eli right ukuthi ke sifundise ukuthi ke bangabodelela nani now whoever who is in authority. Now yesitolo ungadeleli cashier, now yesitolo ungathina ufika lapha emnyango udelele unogada ogadile lapha, now ungena ka esibhedlela ungadeleli unesi, now ungena ngathi kuphi nje ekamasipala masingadeleli ama-clerk alapha, but ke nathi ke esinikeziwe lawo mandla lawo masingadeleli umphakathi uma uza kithi uzodinga lolu usizo lelo. Ngithanda ukuthi ke mama mfundisi ngathi sekuzwakele okwamanje. Ngithemba ukuthi ke uNkulunkulu uzohlala nabazalwane emakhaya asigcine asilonde nathi ke njengoba ke kuyinkonzo yanamhlanje. Ngithemba ukuthi ke sekuzwakele kakhulu. Ayikuzwakele mphathi, kuzwakele kakhulu. Siphiwe ihluthulelo nathi asivuleni kahle, singavuleli isidelele. Umphathi ushilo ukuthi if authority yakho isebenzise ngokufaneleyo ungayi over uhambe kahle. Na angazi ukuthi angithi example upresident uhamba kahle nathi maybe bonke bayamjabulela upresident lebeyenza kwakhona noma extend lockdown but uyabacama ngela abantu ukuthi bayayidinga nale mali. So uyabona ukuthi ungumphathi uyacabanga ukuthi isizwe sami sizodinga lokho. So mawumphathi uyaba khona ucabangela abantu abangaphasi kwakho ukuthi bahlale kahle. Ungakho ngathi inkosi nganisiza nani nihlale kahle emakhaya, nilalele konke abathu sikwenze, sigezeni izandla, sisanitize, masiphumela phandle sigqoka ama-mask, sizoyihlula legcikwane alinandawo. Amen, ayikho indawo. Amen. Sibonge mama mfundisi, sesizovala. Sibonge kakhulu ke kubazalwane bethu abasemakhaya abagcina imithetho. Sibonge nakubaphathi bethu ebandleni, sibonge kubo bonke nje. Manje ke sibuye nakubaphathi belizwe, sibonge njengoba soshilo uhulumeni wethu, umongameli wethu necommand council yakhe. Sengathi uNkulunkulu angambusisa basiphole kahle ukuthi ke baphe lezi zimvu ekuyithi indlela eright sikwazi ukuthi ke emva kwesikhathi esithize bese siyakhuluma ngalo legciwane ukuthi ke kube beungekho ngabe asikhulukanga kuhle kwane kwehubo 124. Sengathi ke uNkulunkulu angambusisa abazalwane emakhaya. Ake sikhuleke uNkulunkulu onomuso nesawumiso engcwele. Baba sesilizwile izwi lakho namhlanje likhulumile nathi. Sengathi lingahlala kithi, sengathi ke nathi singaba lingasihlenga imihla nemihla silikhulumise lapho kumele silikhulumise khona. Nanti negciwane meswengcwele sengathi wena ungalisusa emhlabeni sikwazi ukuphila ngendlela yaqala. Sesikubonile ubukhulu bakho baba, sekubonile ubukhona bakho. Sengathi ke ngabusiseka konke ekutheni ukuthi ke bese siyaphila sibuye sihlangane futhi egameni lomfelo wethu uJesu Kristu.